Pozdrav ekipa, pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite u naslovu danas radimo reakciju na Ultimate Gamer Rage kompilaciju. A ko radi najbolje rageeve nego gameri? E sada ljudi, ako vam se svidi ovaj serijal i ako želite još, obavezno palite like i komentar, a mi idemo u klip da ja ne brbljam previše. Pa da krenemo! Ok, ne znam o kojoj se igri radi. Ne znam ni ovog dolje 10 streamera. Ali koliko vidim on šuti. Najgori su ovi koji šute, u njima brate kuva kip i onda kad pukne onda budeš onda napravi bum. Evo ga. Ma da, izgleda igra na konzoli, na playki. On je zviznio stol i jebi ga, to je to brate, nema tu previše mudrolije. Rastavio je. Opa, ovo braći par. What the fuck? Vidi, njega ne smije ništa reći. Vidi, bog te, ko da su demoni ušli u nju. Bog te, šta je ovo? Zamisli ovo ženit. Jadan ostao bez teksta koji ja. Show. Kaže ovoga, brat mu igra, on na drugom joysticku pritiše mu start. Zafrka ga normalno. To ono kad pogotovo ako ti ne ide u igri i tako, te sitnice te najviše i triggeraju. Sad ću i tigra izgleda Battlefield kako sam skužio, evo ušu mu u startu. Mislim u meni. Ma da, on je zviznio, ali... Hoćeš raditi televizor, neš. Da se razumije, nisam pogledao u kompilaciju prije, tak da ne znam šta će se desiti, ali... E sad, on ih snima skrivečki, vjerojatno da ove imaju povijest rageanja, pa očekuje, a oni igraju FIFA, koliko sam... Da, igraju nešto... Oho! Joj, sina, bog te, ovdje televizor! Ovo je, znači, ovo cijenim. Ako ćeš reći razbiti nešta, zvizdi odmah, brate, nema on meni. Evo ovog znam, ali ne znam kako se zove ovdje youtuber isto. Taj on je malo kvrcnio ovoga joystick od stol, ali nije strašno ništa. Za sad ona ženska, ono je cirkus, brate. E, ovaj mogu biti zajeban. Pogledaj ovo, piva okolo cuge, pogledaj ovo. Šta igra? Call of Duty, ko da mi se činio tako, ne vidim dobro nešto. Call of Duty nešto je. Nešto, da, Call of Duty. To mjesto, tako, hvala kad rejaš, bok te mazo. Sve jebote. A to je rage kvalitetan. To je znači kvalitetan rage. Kako bih se rekao, decent rage. Što to igra? Izgleda Battlefield 4 na playki. Na konzoli, je lijep. Je Battlefield. Dobro, udari jače jebote, a kao kurca, znaš. Tako! Brate, ja ne znam šta ovo je danas. Jel ovo nema snage, šta je, nije jeo. Vidi, uspio razbiti monitor. Aj, bar nešto. Pa šta je Call of Duty, nešto, ej. A svi igraju, najveći rageri su na konzolama. Dobro, ja mislim to bez veze kažu. Ovdje, koliko sam primijetio, zato su sve na konzolama rageri. Dalo bi se provesti neku anketu da li su veći rageri na konzolama ili na PC-u. No, ne znam. Dalo bi se raspravljati. Pa zaustavi ga, uzmi mu tu šta viče. Kaže, nemoj da mama mora kupovat. Ne, mama ti neće kupiti novi. Znači da već mali ovoga... Da ti neće ponovo kupiti novi, vjerojatno ima povijest rageanja isto. Da mali od prije poznat kao rager. Dobro, on ga je malo mu je skinio masku, ali mogo bi još i raditi. Evo, H1Z1. Ovdje je doktor jako puno puta rageao. Ovo će biti dobar kvalitetan rage. Uvjeren sam. Aha, granata. Sad će ga glupo će poginiti ili nešto će ga ubiti. Koliko ljudi to? 2, ostalo koliko je? Da, players left 2. Znači, ja na 1 su.
He got me. Jedan su. I'm dead. Grenade. Damn, we still got Ujebot. Slušalice. Dobro? Još? Još? Nećeš. Op, dobro, nešto je gurnio. Ali dobro, možda sam očekivao nešto malo žešće. Očekivao sam žešće malo od ovog tipa. Ali dobro, nije loše, dobar rage, solidan rage. Mršava trojka. Čekaj, skida kameru. Aha, nešto je razbio sigurno. Opa, loš ekran ili TV kaže, vidi se da je veliko. Pa dobro. Debela četvorka. Nije loše. Bi rekao ništa nisi polomio, ništa nisi pokido, pa ne mogu te baš neku ocjenu, ali dobar je bio. Što ovi igraju? Snorlax Pokemone. Pogledajte dolje u desnom kutu ovu ljubičasto plavu kuti, kakve više boje ne vidim. Ljubičasto bi rekao. Pa ljubičasto, da. To vam je prvi Xbox, ako niste znali. Prva Xbox konzola. Ne, nije to Xbox, to je Cube. To je Cube konzola ona. Ja mislim da je to Cube, napišite mi dolje ako sam pogrešio slučajno. To je Cube, jebote, ne Xbox. Cube. A on nije prvi put ništa ređe, sad su ga stavili u kompilaciju, jebote. Ajde da vidimo, možda će ovdje biti bolje ređe. A jebote, tako i ja kvrce svoj joystick kad igram FIFA. Billy, you fucking did it again! I don't know, man. Fucking rubber controller, you idiot! Rubber? Look, it just doesn't work! It doesn't! Kao ne radi ova desa gljivica ovaj. A joj, brate, jesi ono, ređu si, ovdje je moglo biti nešto dobro ovako, sviđaju mi se ovi alternativci, bradonje, kosonje i to. Konje, oni su uvijek, to! Uhohoho! Ili ogledalo, ili nešta, stakleno, vaza, nešta. Prozor je razbio. Mršava petica. Svaka čast, ovo je dobar. Moraš išta razbiti, moraš jedno 500 eura da se nije 500 eura prozora, ono. Mora košta kad razbiješ, još ako ne znaš, brate, razbij nešta. Evo ga, PewDie. Da vidimo kakvi će on rage imat. Zviznio je kontrole dolje od zemlju, ali mislim da nisi kontrole baš raspao, nek su baterije izletili iz njega. To je Xbox-a. Da, to nije strašno. Mislim, ova scena nije za ovu rage kompilaciju. Da evo što će ovaj majstor napraviti. Ovo je rage! Ama, kad ti zvizneš kontroler, joystick od pločice, nema tu malo se nešto ne radi. To sve ne radi. Imaš razlog da ideš kupiti u trgovini novi. Ovo vidjeli ste, on je lijepo to spakirao njega da bude novi. Ovaj obećava, ova faca i... on obećava dobar rage, kvalitetan. Je li ovo Call of Duty neki? Neki od serijala, ali nisam igrao pola, ono, preskočio sam masu. Dobro. I sad ja vjerujem, pretpostavio sljedeći kill i on je gotov. To je dead i on je gotov. Ba nije ovo ništa strašno. Hoćeš šta razviti? Hoćeš razviti šta? Neću. A, razočaralo me iskreno. On njega zaustavlja kao nemoj ići razbiti, to je zadnji kontroler. Brate, ako ćeš ti razbiti, to mora biti u momentu. Kad te nešto triggera, uzmeš mištim kovricu, joystick, BAM! Ne gledaš di je, on je sad kao van razbiti, jebote. Idemo, kontroliramo razbijanje joysticka, ovo ništa. On će ga kao razbiti, ali ovo ne... jesi ga razbio, uništio si ga. Ako 6 minuta ja bi se već uladio, jebote. Zaboravio da se igrao. Ovo je dobro, ovo obećava! Ovo obećava! To!
Još ga, brate! To! Ma nema, ovo prvi! Šestica! Mislim, 5 je najveća ocjena, da sam mu 6. Ono je super bilo. Ono okej. Ono je, znači, ona ženska je druga, a on je prvi. O, to je ova prošla scena. Ovo mi isto. Oh man. Dobro, je, zna stvarno. Kaka je, zna nažicirat lijeto, sam ti reći. Kaka je ovo igra, šta je ovo? Bez veze. Ko ovo igra jebote? Poznata mi je, ne mogu se sjetiti. Koja je ovo igra jebote? Nije Overwatch. Nije ovo ljudi Overwatch, ali je? Ma nije Overwatch. Ali ovi su, rekao sam ovi koji šute, oni su najgori. On kad rage'ne, onda rage'ne. Sad ćemo vidjeti. Ovo je jako lijepo zvučalo. Ono ko kad zakucavaš. Uzeo je joystick i se on sagao pod. Ovo je super. Ovo je nešto staro. Pogledaj, bog te snimano sa Digitronom video ovaj. A što on to igra? Je to kao Guitar Hero nešta? Na tu šemu kao Guitar Hero. Koja ovaj ljudi igrao? Zna, neko nek napiše. Jebote, vidiš šta lik radi sam. Kako pogriješio kao notu. O, fino je razbio monitor. Nije loše, dobro. Može, dobar. Evo ga, Francis. To, Francise! To, gitara moj Xbox! To, Francise! To! Kako smo trenirali, tako je! Niko tebi neće, Francise, reći hoćeš ti udarati Xbox sa sjekirom ili gitarom. To! Ko mi je Francisa dirao sunce ili mu poljubim? What are you doing? I'm gonna show his mother. I'm gonna run over my car. You don't have a driver's Idi pregazit autom. I don't have a car either. So I'm gonna run a piece of shit over. Bome, od njega nešto moralo baš ono momački triggerat. Ajde, brate, napravi. Tako, baci ti to na ulicu, tako. Nek vide susjedi kako se ređa. Nek vide. Ne moraš ti ostati u kući ređa, tako. Ajmo sad malo još gitarom. Malo glazbe daj Xboxu. To! Ode to! Jako dobar rage. Krešel mu se igra. To! Solidno, ali ja bi to, moglo je to i bolje. Moglo je to i bolje. Ne sviđa mi se kad nema ovoga facecama. Dobro, možemo čuti po zvuku, može bude dobar reći. Ocenit ćemo po zvuku da li je kvalitetan. Lila! Jo, evo ga opet ovaj jebote. A zašto njega ubacujete u kompilaciju kad... A stvarno lik, ono. Sad gledajte, najveći rage u povijesti svega je. Mislim, rage je. Evo. Aj, baš da vidim. Aj, baš da vidim. Mislim da je fake ovo. A mislim da fejka. Ovome liku nije uopće mjesto u ovoj kompilaciji, da budem iskreni. Kad je nogomet u pitanju, ovdje se rage'a. Ovdje budu najkvalitetniji rage'ovi, to je to. To je Castro, legenda.
Vidi ga bez brkova, evo ne može ga prepoznat. Ne može ga prepoznat bez brkova. Ovo je FIFA, ne znam ko je ovo. To! Evo ovo je ljudi lijepo. Razbio si. Razbio se ogledalo. Ovo je dobro. Ovo je dobro. Jel ovo jedan od Call of Duty-a isto? Ali ovo isto na konzoli. Ili je ljudi ovo? Ja bih rekao da neki... Oh my god, Treyarch, you fucking suck! Why the Da, odmah čim... Treyarch, you guys suck. Čim te ne ide, po developerima, po igri, po svemu, samo roka, samo rage. Oh, fuck you! Slušaj Sokola, Fuck bacio. you, Treyarch! Piše gore, please, reko ne kontroler. You Slušaj. suck! Slušaj. Neće više. Ništa ljudi, to je bilo to, nadam se svidjela ova reakcija, ako mene pitate moglo je biti i boljih scena rage'eva, ali dobro, ako želite da nastaviti serijal, obavezno zvizdite like i komentar, pa ću možda napraviti neke reakcije tematske, tipa reakcije na PUBG rage'eve, reakcija na FIFA rage'eve i slično. Uglavnom ljudi, to je bilo to, vola se čola, vidimo se nekom na ovom klipu, pozdrav ljudi!